Maka cingoi jangan siksa beliau. Dalam jiran jawab kaya nak mesti diskusi. Maka cingoi jangan siksa beliau. Maka cintik beliau. Lau boleh jiran kaya nak mesti diskusi. Tapi kami ini cuma orang kecinggali jangan ada jiran. Kecingsa kalau gunung itu, kecingsa kalau gunung itu, lagi cintik kalau gunung itu. Atau kecingsa kalau apa pasni, lagi kecingsa kalau apa pasni. Atau kecingsa apa pasni, lagi kecingsa kalau Malay orang kita, kalau kita kecuk kembali yang belum kecuk coba kecuk apa dia, kayak ini kan tak start ayo, because AI is there, Google is there, ChatGPT is there, because this is all man written. Jadi power, but how low level? Lagi kecik mana coba kecik tak boleh tipe apa ini. Lagi kenal Muslim ajar aku sahu, Sweden. Untuk siapa itu? Yoga fan coba AI. Uyok dia kalau kelas physics, kalau lapun tu dia cungin cungu, lapun kau susu, dia cakap beliau kalau tahu susu, ini kau kata juga AI. Kalau speech mana orang dalam program, orang itu salah, cuma susah berjauh. Kalau snowy, kalau lama ini belum sama AI. Kalau AI kan fuse data, kalau 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 AI kan control dia, nama sebut dia. Kalau AI kan control dia, nama sebut dia. Kalau kita tahu di sistem, kalau orang hamster paling pas semua kumha, cuma kalau ni, lewat kadang musliman, anda kini kalau hamster, kat beliau kalau kita tambah start teknologi yang jauh lebih, dia mentau beliau lebih sosial kerja utama, dan kita kalau yang beliau, akan ada orang sedikit di kosong orang apapun di sistem, dipun di diskusi, para lebih perkara di cincin, di sini kalau kita, kalau cincin, kalau cincin orang jadi start beliau.